ukuthi sekusele 2 days kuphela ukuthi kusho i-top 30 azikhona kukhona na kulo top 30 mawuthi akakhona noma usafise bekhona qhubeka ku-SMS 49979 ukuthi khona yakho la ringene ku top 30 ungakhohlwa mother of all Maskandi Festival 5 April Hayi nganza ukuthi ngiyethemba sibonele ukuthi ngempela akudlalwa lapha nama ngaba baculi bathenjisa ukuthi ke ozophuma unumber 1 lapha ke ngokuvotela kakhulu kona umcimbi Mother of All Maskandi Festival selikhona noma kanjani eQuantum azohamba nalo ke lapha kulula kakhulu enganza ukuthi ke mangabe uvotela iqhawe lakho lapha no SMS lapha inhlamvu ezimbili eziqondana negama lomculo wakho u49979 49979 SMS ibizi 150 kanti futhi ke kunemigomo nembandela ngawe wena qhawe iluphi eliphi iqhawe ofuna likhale limuke naleli Quantum kukhumbula ukusela insuku entathu nje vo ukuthi siphume isimemezelo sabaculi abangu-30 okuyibona abahamba phambili njengoba ke kuleli viki eliphelele bekhishwe abangu-40 laphana kusuka ku-15 sikhumbuze nje abangu-10 ukuyibona abahamba phambili ke lapha nomhlaba uhlangene babambe lapha unumber 10 number 9 ukubamba uduma kahle number 8 uyena uzinja zamluma number 7 uSminofu number 6 uLaxapha number 5 inkosi yamagcokama number 4 amawele kamatshawo number 3 uSolwazi number 2 uMenzi number 1 iyona insizwa uLimit umfokana la mhlawumbe na muphi ufuna khala amuke nalo iQuantum njengogajena ke hlana comment section engizolwakho uvo ngalolu daba from ila sibona inganza kwethe ngiphuma njena kodwa ngiyathembisa unyabo yafuna ezinye ezilandelayo kwivideo elandelayo ko subscribe anisiphathe kahle nibe nosuku olumnandi ngithanda khona